Cheeseburgers. Cheeseburgers. Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Udin din 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 dun, madin din din dun merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil din 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 dun jeruk. Udin din 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 dun, madin din din dun merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulu dia hanyalah seorang manusia biasa. Karena sering menelan biji jeruk, ia berubah menjadi Udin din dun jeruk. Udin dun, madin din dun merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya Can I have cheeseburgers? Cheeseburgers. Bombardiro krokodilo. Patapim, 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 patapim,
patapim, brr patapim, brr patapim, 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 patapim,